reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV nizere ko meze neza aho muherereye hose kandi nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ikaze makuru agezweho kuri aya masaha rero ku Ibendera TV reka mbabwire ko inge nitwa Mukada namaze kugera muri studio za Ibendera TV rero kugira ngo dusangire amakuru agezweho muri aya masaha turi mu mugoroba ubwo abitegura kwinjira mu buriri birumvikana ni munyemerere mbere yo kwinjira mu buriri tubanze dusangire amakuru agezweho kuri aya masaha turebera hamwe uko ibintu byifashe muri uyu mugoroba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muraza kunyemerera mbabwire yuko FDLR yongeye kumena amaraso ibambo turaza kurebera hamwe ibingibi uko byagenze hanyuma turaza kandi kwerekeza muri iyi nkuru ikomeye cyane ni inkuru iturutse mu gisirikare cy'u Burundi umwe mu basirikare bakuru yatawe muri yombi akaba yafunzwe ari kumwe n'abandi basirikare bagera kuri batatu ni ibyo navuga ko ari umukwabo wabaye mu gisirikare cy'u Burundi turaza kurebera hamwe ibijyanye n'iri fungwa y'abasirikare bagera kuri batatu bo muri iki gihugu cy'u Burundi muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nze no kugaruka kuri iyi nkuru Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umujinya ukomeye w'abaturage wongeye kuzamuka ku rwego rwo hejuru ni nyuma y'urupfu rw'umusore wishwe rw'agashinyaguro turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe muri aya makuru kandi muraza kunyemerera tuze no kugaruka ku itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo arifatanya cyangwa se arafata mu mugongo abanyekongo mu gihe bakomeje kugarizwa n'icyorezo cya Ebola turaza kugaruka kuri iri tangazo turaza kwerekeza mu gihugu cya Kenya turebera hamwe imyigaragambyo yongeye kwaduka muri iki gihugu abapfuye ni bangahe turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abamaze kwicwa bazira iki cyorezo cya Ebola ni bangahe turaza kubyinjiramo nabyo abanyamerika mu Rwanda basabwe kutajya mu bihugu bigera kuri bibiri bikomeye cyane turaza kurebera hamwe ni bihe bihugu ese no kubera iyihe mpamvu muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nze no kukubwira yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gushyiraho amabwiriza akomeye cyane ku baturuka mu bihugu bigera kuri bitatu bituranye n'u Rwanda turaza kubirebera hamwe byose ku buryo burambuye hamwe namwe niba bamaze kugera hano ku Ibendera TV rero wakoze cyane kubana natwe ariko inyemerera nongere ngusabe unkorera ikuraza kuba ugize neza niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane nge nitwa Mukada rero ni munyemerere twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye ariko tubanje gutumikira abadutumye kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru ninde akora iki akorera he yitwa Muganga Nzito akorera mu karere ka Nyamasheke ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira niba uri muri diaspora wigira ikibazo wowe muhamagare gusa muvugane kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere hamagara iyo nimero namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp aboneka amasaha 24 kuri 24 Muganga Nzito igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe Alright igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe hanyuma rero nshuti bakunzi bacu reka nkubwire ko niba ufite bimwe mu bibazo bamaze kutubwira birumvikana ubwo ni nkaho nakubwira ngo igisubizo cyabonetse icyo rero ufite cyo gukora no guhamagara Muganga Nzito akagukoraho ubundi rikaka nyemerera nkubwire yuko niba ukeneye muganga rero ushobora kumuhamagara
direct kuri nimero nakamenyetso ko guteranya 250 79 54 0999 iyi nimero uyimuhamagaraho hanyuma ubundi akagufasha. Ni kimwe nuko ushobora kumwandikira kuri WhatsApp ubundi akagufasha ibintu abikagenda neza cyane. Hanyuma rero mwese mudukurikiye aho muherereye reka nizere ko meze neza mbahaye ikaze muri aya makuru. Munyemerere duhite tuyinjiramo ku buryo burambuye nta gutinda nta kunyura impande n'impande. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba FDLR bongeye kumena amaraso ibambo mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe witwaje intwaro wa FDLR wongeye gushinjwa ibikorwa by'ubwicanyi n'ishimuta gihe abaturage muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yagiye hagaragara kemezwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baravuga ko abarwanyi ba FDLR bagabye igitero mu gace ka Bambo akaba ari igitero cyagabwe mu ijoro yarayerekeye bagahitana abantu benshi cyane ndetse bagashimuta n'abandi bantu bagera kuri babiri. Amakuru amaze kumenyekana aravuga ko umuntu umwe yasize ubuzima abandi bagashimutwa. Ibi bikaba byatangajwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 wavuze ko uwishwe yitwa Nzirorera Nsekuye akaba rero yishwe n'abarwanyi ba FDLR. Kugeza ubu Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko abashimuswe ari babiri aribo Munenge Samuel na Karuhije Innocent. Kugeza ubu Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko yamaze gutangiza operasiyo zo guhangana n'aba barwanyi ba FDLR no kuvuga Force Democratique de Liberation du Rwanda. Amakuru aturuka muri bice aravuga kandi ko abaturage bamaze kugira ubwoba nyuma y'uko ngo bafite ubwoba bw'uko abarwanyi bashobora kongera kugaruka bakagaba ibitero ku baturage muri iri joro. Ibintu rero abikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi bayibendera TV munyemerere twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Komanda mukuru w'ikigo cya gisirikare cya Mutukura yafunzwe arazira icyaha gikomeye cyane, icyaha cy'ubujura. Makuru aravuga ko igitumo ndetse akaba yamaze gufungwa ari kumwe n'abandi basirikare bagera kuri babiri, bombi bakaba batatu. Mu Burundi haravugwa inkuru ikomeye cyane ikomeje guteza impaka zikomeye n'uburakari mu basirikare ndetse no mu baturage nyuma y'uko Colonel Gerase Niragira warushinzwe ikigo cya gisirikare cy'imyitozo cya Mutukura afunzwe akurikiranyweho kunyereza no kwigwizaho ibiribwa byagenewe abasirikare bari mu myitozo. Amakuru aturuka muri iki gisirikare cy'u Burundi aravuga ko uyu musirikare mukuru ufite ipeti ya koroneri yatawe muri yombi nyuma yo gufatanwa n'abandi basirikare bagera kuri babiri bakekwaho kugira uruhare mu bujura bwo kugurisha umuceri, aho bivuga yuko ngo aba batawe muri yombi nyuma yo kugubwa gitumo barimo kugurisha umuceri wagenewe abasirikare. Bivugwa ko aba bafatiwe mu cyuho ubwo abari mu gikorwa cyo kugurisha ibi bikoresho birimo imifuka y'umuceri warugenewe kugaburira abasirikare bo muri iki kigo cya Mutukura, ndetse ngo bakaba bari barimo no kugurisha n'ibindi ibikoresho bitandukanye. Abatanga bahamya baravuga ko muri iyi minsi abasirikare bato bari muri icyo kigo bamaze igihe binubira ikibazo cy'inzara n'imibereho mibi, aho bamwe bavuga ko bahabwaga amafunguro make cyane, rimwe na rimwe ntibanayabone uko bikwiye. Bakavuga rero ko ngo ibyo bagenerwa byigira mu mifuka y'abasirikare bakuru babayoboye. Hari amakuru avuga ko rero ubwo ibi byamaraga gutangazwa n'aba basirikare hahise hatangizwa ubutasi mu
n'ibanga rikomeye cyane. Bikaba byaje rero kurangira abasirikare bagera kuri batatu harimo n'uwari ushinzwe stoke yo muri iki kigo cya Mutukura batawe muri yombi. Hari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare bageza ko bagira intege nke zikabije bitewe n'imirire mibi. Ugereranije ubuzima aba basirikare ngo bari bagezeho cyangwa se ikigero cy'imibereho ngo bari bageze ku rwego rwo kunanuka bigereranwa n'abari mu nzu z'imbohe cyangwa se abafungwa. Ibi rero byatumye ubuyobozi bukuru bw'igisirikare mu Burundi butangira iperereza ryihuse kandi rikomeye kugira ngo hamenyekane aho ibiribwa byagenewe abasirikare birigitira. Ni muri urwo rwego rero bivugwa ko haje gufatwa imodoka yari ipakiye imifuka y'umuceri ishaka kujyanwa kugurishwa rwihishwa. Ibintu byahise bikurikiranwa ndetse bikahita bikurikirwa n'itabwa muri yombi ya bamwe mu basirikare aribo baba bagera kuri batatu abakekwaho ibi byaha. Amakuru akomeza avuga ko Colonel Gerase Niragira hamwe n'abo bafunganywe bashobora gukurikiranwaho ibyaha bikomeye birimo kunyereza umutungo wa leta, ruswa ndetse no guteza imibereho mibi mu basirikare bashinzwe kurinda igihugu. Hari amakuru avuga ko iperereza rishobora kugera no ku bandi basirikare bakuru bakekwaho gukorana nabo muri ubwo bujura. Uretse ibi kandi amakuru avuga yuko iki gikorwa cy'uyu mukwabo umeze gutya ngo gishobora no kugera ku basirikare b'u Burundi baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore yuko nabo bavuga yuko ngo abakomeje kwinubira gikorwa cy'inzara iteye ubwoba. Bavuga yuko ibikorwa bigenewe kubatunga ndetse n'ibigenewe isuku ngo biza uko byakabaye ariko ngo ntibibagereho, bivuze ko ngo bihera mu mifuka y'abayobozi babo. Iki kibazo cyateye impaka zikomeye mu Burundi, aho bamwe bavuga ko ruswa no kunyereza ibyagenewe abasirikare bimaze gufata indi ntera mu nzego zimwe na zimwe z'umutekano. Hari abasirikare bavuga ko bibabaje kubona abantu bashinzwe kubarinda no kubitaho aribo bakekwaho kubambura ibiribwa no kubashyira mu buzima bubi. Abaturage bamwe bavuga ko ibi bishobora kugira ingaruka kuri morale y'abasirikare no ku mikorere y'ingabo z'u Burundi muri rusange. Ibi kandi bikaba byaratangiye kugira ingaruka cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko abasirikare b'u Burundi bakomeje gutsindwa ku rugamba bitewe n'imbaraga nkeya bagira biturutse ku nzara. Bakaba rero basaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo nta kurobanura kandi ko abazakamwa n'ibyaha babikurikira by'intangarugero kugira ngo bibere n'isomo abandi. Kugeza ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi bukaba bukomeje operasiyo n'ubundi bivuga yuko zigomba no gukorwa no ku bandi basirikare, yaba abari muri iki gihugu, abari mu nshingano muri iki gihugu ndetse n'abari mu bihugu byo hanze. Reka twerekeze Kinshasa, mbabwire ko umujinya ukomeye w'abaturage wongeye kuzamuka nyuma y'urupfu rw'umusore warashwe, akaba ibi byongeye gutera umwuka mubi i Kinshasa. Mu mujyi wa Kinshasa mu gace ka Kimbantseke gaherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa umwuka mubi cyane nyuma y'urupfu rw'umusore witwa Sylvain Mbayo wari warashwe na masasu. Ibi byabaye mu ijoro yo ku munsi w'ejo, aho n'ubundi bivuga yuko uyu musore Sylvain yarashwe n'abapolisi. Ibi bikaba byatumye rero abaturage bo mu gace ka quartier ya 7 Injiri barakara bikomeye cyane, kugeza aho uyu musore ngo yarashwe akaza kwitaba Imana mu masaha ya saa 7 z'ijoro nyuma yo kuba n'ubundi ngo yarashwe bikomeye. Amakuru atangwa n'inzego z'ibanze avuga ko kumva urupfu rw'uyu
musore byarakaje abaturage cyane bituma bagira umujinya mwinshi ugana ku bikorwa byo gusenya poste ya polisi yaho muri ako gace ka Kimbanseke ya mbere. Zeti Makera umuyobozi wungirije w'inama y'urubyiruko muri Kimbanseke yavuze ko uru rupfu rwateje imyivumbagatanyo ikomeye abaturage bagahita bagirira nabi inyubako ya polisi yo muri ako gace. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byangije ibintu byinshi muri iyo poste ya polisi bigaragaza ko umwuka w'ubwumvikane hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano ugenda urushaho kuzamba muri ako gace ka Kinshasa. Shiti bakunzi ba Ibendera TV munyemerere twerekeze mu itangazo. Ni itangazo ya Bwana Cyril Ramaphosa ni perezida wa Afurika y'Epfo. Ni itangazo rero yasohoye rirebana n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu hugarijwe n'icyorezo cya Ebola. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagaragaje ubufatanye bwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage b'iki gihugu nyuma y'uko hadutse icyorezo cya Ebola. Ubu bwandu bushya bwa Ebola bwongeye kugaragara mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bwibasira cyane uduce twa Mongwaru, Rwampara na Bunia. N'ubwandu bwa 17 bw'iyi ndwara bubaye muri iki gihugu kuva iyi ndwara yamenyekana. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo tariki 17 Gicurasi muri uyu mwaka, Bwana Cyril Ramaphosa yavuze ko Afurika y'Epfo ihagaze cyangwa se yifatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'iki cyorezo. Anashimira ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburyo bwihuse bwo gutangazaho indwara yagaragaye. Yagize ati abaturage n'abakozi bo mu buvuzi bari ku isonga bagomba gushyigikirwa kuko aribo abari mu byago byinshi byo kwandura iyi ndwara. Yasabye ibihugu byo mu karere gukorana cyane no gukaza igenzura ku mipaka no gukumira ikwirakwira y'indwara ishobora guteza ibibazo bikomeye mu karere kose. Ubu bwandu bushya bwa Ebola bwagaragaye mu gihe isi yose n'akarere kose ka Afurika gahangayikishijwe n'uburyo iyi ndwara ishobora gukwirakwira byihuse cyane cyane mu bice bifite urujya n'uruza rwinshi rw'abantu. Reka munyemerere twerekeze mu gihugu cya Kenya. Nshuti bavandimwe bakunzi ba Ibendera TV, ariko mbere yo kwerekeza muri iki gihugu cya Kenya ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezwa aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza kandi mu by'ukuri niyo nkunga ngusaba. Ariko niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, wenda gusaba ngo unkorere subscribe. Birashoboka ko waba usanzwe nadukurikira utaributse gukora subscribe. Uyu rero ni wo mwanya mwiza, ndashimira mwe mwabikoze namwe mugiye kubikora. Twerekeje muri Kenya, abantu bagera kuri 4 baguye mu manuka yabereye mu myigaragambyo yakozwe n'urubyiruko rwo muri Kenya kuri uyu munsi tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka w'2026 mu muhanda munini wa Thika uhuza umurwa mukuru Nairobi n'agace kahariwe inganda ka Thika. Kugeza ubu tuvugana uru rubyiruko ruri kwigaragambya rwamagana izamuka rikabije y'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. NTV Kenya yanditse ko impanuka yabereye ikimbo muri Riyuru ku muhanda munini wa Thika. Imyigaragambyo yaranzwe n'ibikorwa by'urugomo birimo kwangiza ibikorwa remezo, inyubako n'imodoka z'abantu ku giti cyabo no guhangana n'abapolisi. Kuwa 14 Gicurasi muri uyu mwaka nibwo urwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli rwatangaje ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse, aho ibya essence byiyongereho amashiringi 16.65 bigera ku mashiringi 218.25 mu gihe litiro y'amazutu yo yongereho amashiringi 46.29
bituma igiciro cyayo kigera ku mashiringi 242.92 mu ijoro ryo ku munsi w'ejo tariki 17 rishyira kuri uyu wa mbere tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka nibwo abatwara abagenzi batangiye ibikorwa byo kwigaragambya binyuze mu guhagarika akazi. Kugeza ubu rero bakabinubira uburyo ibi biciro byazamutse ku rwego rwo hejuru. Bene aka kageni nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko abarenga 100 bose bamaze kumenyekana ko bamaze kwicwa na Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ibyorezo Africa CDC cyatangaje ko abantu 100 bamaze kumenyekana ko bahitanwe na Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe abarenga 390 baketsweho ubwandu bw'iki cyorezo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS yatangaje ko Ebola ari icyorezo cyugarije isi. Virusi nshya ya Ebola yagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda yitwa Bundibugo. BBC ikaba ivuga ko mu banduye harimo abanyamerika 6. Ikigo cya Amerika gishinzwe gukumira icyorezo cyatangaje ko kiri gukora ibishoboka byose ngo Amerika bikekwa ko abanduye bakekwa bajyanwa hano hihariye mu kato. Indwara ya Ebola yibasira abantu ndetse n'inyamaswa z'inyamabere zo mu ishyamba nk'impara, isha, inguge, ingagi, inkende, ibitera n'izindi. Indwara ya Ebola irandura cyane ndetse ikanica cyane ku buryo ishobora kwica hagati ya 50% na 90% by'abayirwaye. Ebola yandura iyo umuntu akoze ku maraso n'andi matembabuzi yose y'umuntu urwaye Ebola, wishwe na Ebola, cyangwa akoze ku maraso n'andi matembabuzi by'inyamaswa yirwaye cyangwa yishwe na Ebola. Ayo matembabuzi ni ibyuya, amarira, ibimwira, amacandwe, ibirutsi, inkari, umusarane, amashereka, amasohoro n'uruhererekane rwo mu gitsina cy'umugore. Ntabwo ari uruhererekana ahubwo ni ubuhehere cyangwa ububobere bwo mu gitsina cy'umugore. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero tukiri mu makuru ajyanye n'iki cyorezo cya Ebola, ni munyemerere mberekeza muri iyi nkuru mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufata ibyemezo bikomeye cyane. Kugeza ubu tuvugana, abanyamerika baba mu Rwanda basabwe kutajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda kubera Ebola. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yakanguriye abanyamerika batuye mu Rwanda kwirinda gukora ingendo zerekeza muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera icyorezo cya Ebola. Ni itangazo yashyizwe hanze kuri uyu munsi tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka, aho iyi ambasade yagaragaje ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamaze gutangaza ko icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda ari ikibazo mpuzamahanga. Ku bw'izo mpamvu, abanyamerika bari mu Rwanda basabwe kwirinda ingendo zitari ngombwa muri ibyo bice no kwirinda ingendo izo arizo zose zijya mu ntara y'Ituri yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ariho iki cyorezo cyibasiye abantu cyane. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira iti guverinoma ya Amerika nta buryo buhagije ifite bwo kohereza ubutabazi bw'ibanze ntimujye muri ako gace ku mpamvu iyo ari yo yose. Yasabye kandi abantu bafite ibimenyetso nk'ibya malariya kugana ibitaro bibegereye bagakurikiranwa byihuse, kuko Ebola ishobora kugira ibimenyetso bijya gusa n'ibya malariya. Kuwa 24 Mata muri uyu mwaka w'2026 nibwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hagaragaye umuntu wa mbere wanduye Ebola ku wa 17 Gicurasi muri uyu mwaka. Umujyi wa Goma wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse uhana imbibi n'u Rwanda wagaragayemo umurwayi wa Ebola ni ku munsi w'ejo. Kuva mu mwaka w'1976 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yibasiwe n'ubwoko 16 bwa Ebola burimo ubwahawe izina Zaire, ubwa Sudani bwaturutse muri Sudani n'ubu ngubu rero burimo kwica abantu bwitwa bundi buryo. Ubu bwa gatatu akaba rero aribwo buhangayikishije abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Bugande. Ibintu bikaba byongeye gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere nongera imbibutse ko aha turi ku Ibendera TV, turi makuru agezweho kuri aya masaha. Ndongera kukwibutsa nkwinginga na gusaba niba aribwo bwa mbere ugeze no ku Ibendera TV, unyemerere unkorere like, kuraza kuba ugize neza, unkorere na subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira, ni munyemerere nongera imbibutse ko ushobora no gusangiza aya makuru nshuti n'abavandimwe batandukanye, no kujya hasaho ngaho wanditse share ukahemeza bagahita baguha link ukayisangiza inshuti n'abavandimwe batandukanye. Reka nshuti bakunzi bacu munyemerere twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone mbabwire yuko Amerika yashyiriyeho amabwiriza akakaye abava mu bihugu bitatu bituranye n'u Rwanda kubera Ebola. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje amabwiriza mashya akakaye ku bantu baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda na Sudani y'Epfo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira y'icyorezo cya Ebola gikomeje gufata intera mu karere. Iyi ndwara ikigo cya Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara CDC cyatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere cyatangiye gukoresha itegeko rya titire 42 yemerera Amerika kugabanya cyangwa gukumira abantu abaturuka mu bihugu byugarijwe n'indwara z'ibyorezo kwinjira muri Amerika. Aya mabwiriza azamara nibura iminsi 30, akaba areba cyane cyane abantu batari abanyamerika bakorera ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Uganda cyangwa se muri Sudani y'Epfo byibura mu byumweru 3 bishize. CDC yavuze ko izakaza igenzura y'ubuzima ku bantu binjira muri Amerika baturutse muri ibyo bihugu, mu gihe bamwe bashobora no gukumirwa kwinjira muri kiriya gihugu. Ibi bibaye mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamaze gutangaza ko Ebola kugeza ubu ihangayikishije isi. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere yatangaje ko abantu babarirwa mu 116 biganjemo abo mu ntara ya Ituri no mu mujyi wa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru aribo bamaze guhitanwa na Ebola muri iki gihugu, mu gihe abarenga 300 bakekwaho kuyandura. Muri Uganda ho hamaze kwemezwa abantu 2 banduye Ebola i Kampala, barimo umuntu umwe wahitanywe nayo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yavuze ko icyorezo cya Ebola kiri guterwa n'ubwoba bwa Ebola bwa bundi buryo, bukaba butarabonerwa urukingo cyangwa imiti yihariye yemewe yo kubuvura. Ubu bwoko bwa Ebola bushobora guhitana hagati ya 25 na 90% by'abanduye nk'uko twabigarutseho ahagana haruguru.
Amerika kandi yasohoye amabwiriza abuza abaturage bayo gukorera ingendo zitari ngombwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Uganda, mu gihe ambasade yayo i Kampala yahagaritse by'agateganyo serivisi zo gutanga viza kubera ubwoba bw'ikwirakwira y'iki cyorezo. Mu rwego rwo guhangana na Ebola, OMS yamaze kohereza muri Bunia mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo toni 7 z'ibikoresho by'ubutabazi birimo imyambaro y'ubwirinzi, amahema n'ibitanda byo kwakira abarwayi. Inshuti bakunze ba Ibendera TV, rero ibintu mukamwumva yuko bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ni munyemerere rero inshuti bakunzi ba Ibendera TV, tunerekeza ku musozo w'aya makuru. Nongere mbashimire cyane mwe mwese mwagizemo uruhare, ababanye natwe, abadukurikiye mwese mwakoze cyane. Tuganye ku musozo w'aya makuru rero, mugire ijoro ryiza, Imana ibarinde kandi ibarinde ikibi.